Labo somabhizinisi labancane labaqanikise khona ke endzaweni yaseMpaka bathi bona ke sebavele ke bemengemumo ke kumukela dona ke ivakashela lapha ke event laseSwatini kulandzeleka ukuthi uhulumende walamanye ke mave avule ke ukuthi ke ivakashi tawo lofakhathi ke laseMelika nakhona eNgilandi setingeta khona ke event laseSwatini sesilungele singimalinza ukuthi ivakashi tingalivakashela live lakithi sesimengumumo singemaphoyisa emango statikatha nitakhiwe sitigade abantu abakhululeke bethe eveni lamalinza bavashe bendlula eMozambique esiteke elibonjeni emahotela nebafika egcina airport emalinza amaphoyisa emengemumo abambisene namaphoyisa embuke. Ngakhuthaza kakhulu lasiveni ukuthi sisekele kakhulu ukuthi nibosomabhizinisi labancane baningi kakhulu abantu bafika la kulendzawo yaseMpaka lebadlako la sawuqala lo msebenzi nasewuqala kancane nje sabona ukuthi hayi sengumsebenzi imbambanyalo sesizamene ukucasha abantu abandlula kulabathathu ukusho ukuthi kuyasetshenzwa impela ngakhuthaza nje ukuthi abasisupport kakhulu abantu beMaswati. Ngicela manje samenge imali ukuthi basiboleke sikhona ukuthuthukisa lamabhizinisi ethu ngoba tinto tanyalo setidukile inkukhu tidulile impuphu idulile kude sesiyancenga nje ukuthi sikhona manje silale sidlile nabantu babethe ekhaya nalabantu lesibasitako ke la ngaphandle kusinakakhona ukuthi yathi mina ngicela ukuthi sikhona kumngenisa simcashe sita. Labo somabhizinisi labancane bathi likhulu lichaza labadlala ke ekutheni baphakamise bona ke umnotho kanjalo nemaphoyisa ke mango athi ataqhubeka kabhasobhe endike siqiniseke ukuthi ke ivakashi ke iphephile entsabeni emsakato iMaswati channel ngingiri Carlos nagcina impilo dlamini siseMpaka.